everyone, welcome back to my channel, Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasi so wari no go pura lachere, ado ngasi gi wari sidi rare medical mystery. Yamna rare oiba, mayamna pak ta ba, ado gumba mysterious oiba haita in medical condition, ado gi wari ani pura lachere. Ahamba gi wari sina Ellie Lobel haina nupi malay maawanda thopa gi wari ne. Ado Ellie Lobel say amtina bright oiba, hardworking, amasung amna lerek le shu haiba anga nupi anga ama oina ma se haure matungda yam nganna ma se khoigi children's ki gifted program haina tongana special yam thina anga lerek le shu am haiba academic time excel to se tongana moi gifted school nam lei ko adugumba school sida ma se mana pass out to doine aduga gifted ki school ki program sina University of College Kensington London da aduga PhD in nuclear physics and bachelor degree in engineering. Aduga mana just chahi trying pan subda si mayam se loina mak PhD bo yaw loin phangi ba ma se April ki 1996 ki jaisa ma se chahi kuntaret sure luhonge macha ahum leire aduga mai nu pa siga moi gi mapham ma moi gi mayum gi stage da hong basta yum no bani ko moi ya chauba yam ting phajaba yum ma lore aduga changa kan sida mangon da nong ma thogdo ma thokani ma se tik haina ama leibani khoigi ma haitare ne adugi type amane sigi ma sina ma se chik toine ba adoga sigi tik sizu khoi mai high parasite amani ko khoigi human blood ta feed to ba animal gi blood ta in haido sandaga pakpa tin moigi tin chong khoigi kan ma man ba adugumba animal ge hedi blood gumba thakpa adugumba tik makhalam ne sigi tiks na ma se chik toine ado anambana sigi tick singse moida parasite ama yawi parasites na Lyme disease haina amalai sisi bacterial moi hujiki tick sigi bacterial infection sina nara matungda Lyme disease na doine sigi disease se every year USA da 300,000 me's are diagnosed away adoga sigi se karigumba ahamba hek haurakpaga khangauraga di layeng ga matamda yam line adum layeng ga phai adubu layeng hogdaba ngam khaidi ngam haudraga yamna progress oiraga di khara fatal loy ada sigi be kano se Lyme disease se man hek na baga tapna kano haitare ne khoigi nervous system sida kano tawdoni spread tawra aga heart joint aduga mathang nervous system sing dai spread tawra kanda mi se yamna weak oiraga magi bodies da antibodies sing jeloina mak mana hatokpagi ne adodana nganta khangauraga di antibiotic charaga adum leng ba yabdi elizida chikpa sida ida madi khangaudre mana nongalaga barumna changba sida angang ba bulls eye dawna gi red dot ta angang ba round man ba ma phanga ma je ui ada ma ga hamba haipetang mai makhong do ubu da ma gi wakhanda kanona spider na chibra haidi mirang na chikpra oiramani kholamani haraga ma se khandu ga leithoi adubu khara lerakanda di hojiki chikpagi numi humni marini surakpasida hekta tha ahum ma je flu like symptom jana doine ba horrible pain ko magi body sida loina mak na ba tekpa koi gi massage loina thindok pa tawrani aduga elisi am thina fit oiba nupi mani aduda mana karamaina asigi symptom singse narino haibase moi se khangdre ba di lok taw ba haise mayam hata ma viral infection ni hata ma magi course run tawrakanda adum phabane adubu mari tha ahum sigi chi matung dagi tha ahum sida madi adom koi gi hekta nungdang da lehauga tawdana masaka se tak kan niktana adagi amu lehau tawre na wo phare no kumtharaga na hekta masase oina mak thindu oga leng mangam da ba khot ba pura maje masase kanum tawre adagi mana haire sidi thawum su chale aina haina lok lehaugi symptom le se doctor da yengu se na haraga doctor se ahamba la ela kan se da doctor sina nangi do di adum kanoni viral fever ne adum pharakhini khotkini na hai ada elin hai je aina sita sigi symptom sing se kano tawre haidi kuiman gare tha ahum bu smaina sum tawre leire aidi haina exercise tawba lamjen jen ba yam fit oiba nupi ne karamai tawri no kholi no tawda gi doctor na magi course nang numi tara ning tang yengo mai viral infection se 7 to 10 days tum leibane adu na magi course so pharakanda mai phajaginin hai adu chahi
Numitarani Suragas Sumamunda, Sigi symptoms of Patriba, Hena Mamunda, Nuaita, Hele, the night sweat, a hindo Humama Picamba, the Gidiamu, Leho Mutoba, the Masaka Nipa, join muscle, my uncle is a loin a magna, Bocopasia, Domadum Hensele. Masina doctors, Amamuxile. Doctor Amadegi, Doctor Amada, Doctor Amade, Doctor Amada Masilla, Silatum Lady, doctors in Autopasins in the Mazel, Lyme disease night has a mata kang the bida. Arthritis narini, MS narini, aduni na diagnosis makan piraga treatments makan tawala edu magi anaba sidi phabako was sungai lekdri maji naba je henjelak pagi sida da kamai tawge hajida wheelchair da maji phamme masan hagpu ngamdre magi body jing ji lengu kuding da ayo na loina mak tawraga ma leiramni masa se dokimatik mana son base ma miogi darkar matare ba mase full time care gu mama dakar tare mai mind je clearly think bang hai think to hai khan bangam dre mai pura brain je pura foggy warga leire aduga masa je mak ta yam thina lairi khai ba yam bright oi ba nupi mani adubu ma se makhan macha bok to solution je thok ta ba khan ba dai mai thabak ki da irai lai ba pot ama je ma mathande ta solve to bangam da ma se mathanda Aizibu kanuni brain kanu jabo aizi pangjala abra khol abra na basina kamai to ino aizi thabak tu phajana perform to bangam dare khotare aina na base su super phatre khotare na to basida nong ma khangau dana park da chatlingai da ranger amana so magi na ba khope su moi disi da wari sa ba yam kale wari sa ba sida mana smaina spider gi bite man bam le da me do gi humni su bada nari ni kholi ne to da gi yenge ni na gi yeng basida sagi ranger sina nangi chikpagi nang kanu se si nangi symptom ama sung nang chikpagi kanu lai ris ma pham le rise asi se tik gum na chikhiba ma le duga tik se Lyme disease haina ma laina ama pu buni parasitic oiba kanu ni mahik ni adoduna bacterial infection gumba oyam dong ma le nang amtang de yeng thon to budagi elize halaga man internet sida lo yenge haide Lyme disease ki symptoms kari no khopono do to bono na adai da ma se last ma gi symptoms ga loi mana le rami adagi mana oh aina nari sidi Lyme disease to oira malena mas next day doctor sida book lore booking to raga chatla kan sida doctor sida yes maina aigi symptoms in internet ta pap da Lyme disease male khole anta tauji test saw kan di Lyme disease se oile rame ada doctors na mai blood work to khola kan di it was too late moina haraba nangi se hana khangamaga di antibiotic tharaga adum phagadabani du bu nangdi hujikti yamna magi Lyme disease the progress oigre adoduna hidak tharaga sukana dong mandre khotre na hai adubu elina haidi ma do yamna na haweri kai do bagi kanu to do give up to do na treatment je Lyme disease ki treatment ama mukto to re ang hak mu pharamani pharamaga hector relapse torba aduga relapse tori khudingi yamna worse oiba condition je hector khoi ki na mana hanan naramba kanu sida condition se asidagi double da hector na ba kopos to do ni adagi ma se chahi trauma laying kan di ma se I gave up hai kai no da chahi trauma gi laying ngai sida mai nu pa ga my family ma divorce tore mai thabak ta to e adagi ma se to ma hopeless oire ba duga doctor sina su phana badi laying manga moi nang comfortable oina ba angi pain killer gumba natraga hida ko khara pi bana tana koisu upai kem lai train hai badi mana chahi trauma matung da gi di I gave up and hai ai amu ai makha ta na ai treatment to nga maroi ado si mayam anaba se yam ware aduna ai se no su matam zu ya like trabanina ai gi rest of my remaining mana days magi chahi ama ni lembra or numit khara lembra ado ai California da chatlaga mai yamna shanti do ina sijaragi hana mase California da hongap to ni mana California da hongap je Weimer ko ba California gi mapham yam small town macha amadani adagi la aga mase thanumi humni leire numi humni leibasida mai wakhanda siju sidrabanina aduga mase ju yumanung da dum hai leibanina yum mapham du ju lakpa kuidribanina just ngaktang park amada nungsi nungsa ngatang yai rosi kholu jene da magi full care kano di leire ko full caretaker am di leire ada mana caretaker sida saina park ta chalu si kholu jena haire adagi pa kano sina
मागी केयरटेकर से एलीजे पायरगा मासे मथंदबु लेपंगमद्रबनी केयरटेकर दुना हाइना नोनथरगा मागी सैसु मानबमा पायरगा मखुत्ता पायरकांदा अदुगनी माना लेपतोइसे अदुगा चटपसिसु केयरटेकर की मखुसे पायरगा मागी सैसु मानबम लेबदो अदुदो पागी वॉकिंग स्टिक मा पायरगा चतोइनी अदे मासे वाना अयो यो यो तौर फबुंगगे हगुलगा माई केयरटेकर सिना गाड़ी हापचनबिरे अदो गाड़ी सिदा माना फमगा मोइदगी मनाकी पार्क अमदा चले एलीजिना सिगी कैलिफोर्निया दा हेक लापगा माना तौरिसे मोइगी एंड ऑफ द लाइफ कोऑर्डिनेटर है हाइदि सीबगी कमाइना सिनिंगी सीना मतुंगदा कदाइदा फुंबा खोटपा कदाइदा कमाइना तौबा खोपा हाइबगी अदुगुम मजु माना मी मजु वाइरगा मागी प्लान से कमाइन तौगे हाइबसिदा माजी मथंदा फबुंगदा दुम तुम सिजगे अदुगा माजे सीरे काइनगा डॉक्टर का कौदना अदगिदी अखोइगी मोइगी पैरामेडिक का कौरगा माजे अटेम तौगनो हाइबा मा रिलीफ तौनबा हाइदि अमुक हन्ना रिवाइव तौनबा अटेम तौबा यारोय माजे हाइना अदुम अनकॉन्शियस ऑलरेडी अदुम मोहलो अदुगा सिहलो खोलो मा अमुक सुंगम ngमरोय हाइदि अमुक लायिंगबा मागी अनाबा मयामदो अखांबा ngमरोय मागी बॉडी सिना ngमद्रा मा सिरकांदा अदुम सिहनबियोयना अदुजु बोक्तोरमिनी अदुगा माना पार्क सतपन नुमिसिना जून की तांग 13 दनेबा अदगी पार्क से यौरगा स्प्रिंग मतम जून यामना अखोइगी मतम दो याम थीना जून मतम जे कैलिफोर्निया की याम फजबा मतम निको वाइल्ड फ्लावर सातना अदगी पार्क दा उची गोया अदगी हाइंग खोय अदगी पाइदना खोतना अबे मया पिकनिक तौदना खोतना यामना नुंगाइबा नुमितनी अदा मासे माइगी केयरटेकर दुगा तपना मखोंजे वाना थांगा लेक मचा ले लेक सिगी मचा मासिंग हाग लेपगा मान मथक यंखत्पसिदा अतियागा से नुसागा बदना सारगा ब्राइट ओरगा याना प्लेजेंट वेदर जो ओइको कैलिफोर्निया की वेदर से यामना सु नुंगाइको यही खोइगी कनोगी मत हाइतारेने स्प्रिंग की नुंगाइबा मतमदो अदुगुम बदुइ मतमदोनेबा अदाइस माना हाक मासि वाना मयुमना ngasai manungdo da tanomi humni sigidra aina हिप्पगा ngai lebane do sidrabnina yam nungai yumde ma pantholapase adugo weather si yam thina nungai re like I'm so grateful like ai ngatang ma pana thomi je yam nungai re khole na ma se daidang weather ga se nungai re ga mami ko isalaga uchi myam na ga khong khopga se ta na khotana ga leiri ngai sida mai gi marai bak se ka ma tawa top long thomi ai ma sina kai nu ne na mai ne kai nu ne ma sa mi se pang tho ga kai nu ne na sai na khai hai na palong na nan ba sida khoi ma मैंने माइ मनाक से ngang ले अदगी मान कई नु खोई से बोन अमु खाइ फट अमु खाइ बे सान हाइ बे से खोई से कनो तोक दबिदा अचत दबिदा माइ मनाक से पाइ ले अदे मान खोई से पाइ से कई नु ने मथक यंखत बसिददी खोई अमत नत्रबा त खोई मया माइ की मको की सिगी मत खिता को मथक से तुम ngangaga पाइ ले मेदुगा पाइ रिबो खोई सिना अफ्रीकन किलर बीस एन हाइबा यामना साथीबा अमुक चिकपदा अमुक चिका खोइजे अना मन अमुक तंग चिको मादे अमुक तंग गनते को अमुक माना कई गुंबा चिखरदी मागी विक्टिम जे अमुक द दर्जन टाइम चिकी हायबा अदुगा तखोइगी करि हतारेने नाबसिजु थिन एक्सक्रूसिएटिंग ओइबा अनाबने अदा खोइ मयम जे बथक nganga लेरे मादी सुना कंद मागी केयरटेकर की मखुतो द पाइरा यखलेने दुगा येंगी ngaisida त खोइ चबुनजे हेक्ता मंगोना तौरो हेक्ता पाइसलपने पाइसलपसिदा साइगी केयरटेकर दो खोई दो उबदुदा माजे कीदना लाउरगा एलीजे लंगथो मा चेंगरे अदगी एलीजे दिंग साइ मथंदा सु लेपंग पोतेदना मादे फुद्रोंग कनो जले बाक्स तारगा मागी मखुतना ओइना हाइदि ngak बोय करी बोय माना ngak तौरी नासिदा एकता पाइसलगा माजे खोई साइगी खोई कनो जे बी हाइप से खोई जे साम जानी मुसुरंगद्रा खंगदे जगी खोई कनो से माजे 한전 찍더니 찍버지 마야한다 다이들 오이 예응을 까동도이노 칸드레 코이 마나코 상고레 무레 찍락하니 두가 시기 코이지 노멀 코이즈나데 아프리칸 킬러 비즈네 하이 사이기 코이드나 막kok다 마마이다 디 마카나우다 마나다 तमा कोई माई मना द चिकतना खोतना तौरगा ले दुगा माई प्रॉब्लम अमा जे एलिजे बीस द एक्सट्रीमली माजे कन ओइबा मा एलर्जिक ओइबा माना अंगांग ओइरिंगाइ द खोइना चिकपदा एलर्जी सागी खोइदुगी मागी वेनम दो याम थेना मंगोन द एलर्जी हाइदि एलर्जी ओइबदगी हॉस्पिटल द पुखलगा मासे लायिंगदनगा लेकनद्रगा लेदना मागी एलिगी मा पानसु खोइदगी लापना लयु खोइगुमना चिअदि एपिपेन हैना एलर्जी
yamna allergic oiba mi gi hidaka ma khoi pen ama ri kap na balai ko adu bu pu chat hale ba kai gumba mana spring matam ga se ado si matam sida di mana khanghau dre ma se amthik na sola nara bani na allergy gi adu gi khoi gi chik pagi khot pagi ma se kai mu khang dram ni adegi ma se hekta sai gi chik pa sida na ba se hainingai lai tre ba ma se na ba se kari hai doi no ai hai di khurai da sai na kan ba ga adagi hela bani ko ekta ma se excruciating pain na ma se lai raga ma na khalli je oh ai je phabung da peaceful oina sige na khanbani adubu ai hujik mayam gi mamang da yam horrible yam excruciating amasung public death hodore haidi mayam public mamang da ma se khoi na chi aga sidore na ma se khalle adanga sai gi khoi du na chi ama je minute amaga makhai mu lap haidi chi hai ado minute amaga makhai se ma gi mapun si da ko ai gi longest amasung ai gi na ba one haidi pung akano minute amaga makhai ne hai dengan saya koi jin duna chi aga moi ja pai thokare pai thokpadagi sai eli gi caretaker je chensala aga kano sina mai caretaker sina adi pangkhat aga ma je puraga chele chen ma sida eli sina khali je ma je hospital da pu doini khotoi ni na do eli na hai se hoji koi na si e masa do son lei ma hoji allergic reaction tawraga dum si dau lei re aduga ma je revive su tong ningdre aduna mana mai caretaker da nang ai doctor da pu ge khaladi pu gano ai yum da dum puro ai nga leraga allergic sai b se amanta na te chi ami ja engonda pura b hypes to ma koi kanu dogi koi dogi moi cloud of bees na engonda chip pani do na ai nga hala di allergic reaction da dum si rani do na yum do na pu biro ai phabung da ngai na ai hipaga ai am peaceful oina sijera ge na adagi caretaker da su sai ma gi end of the life coordinator kai ke da in sign tong na rabani na doctor da pu bano na hai rabani na upai lai da na mayum da pura lai mayum da puraga elize phabung da hiphale aduga elize bami usalaga ma je si ba ngai raga lai adu ma allergy gi reaction di lak ta bida body je doina na boina thok ga man hai se city ai je allergic kanu je allergic reaction di mande na badagi hena na ba khara na ba aduga phai na ma se nong ba se aham ba dum iste nai ma je khoi du chik mem do aduga ma allergy su tok dre aduga masa se su kaim tok du na mu si dre numine ni su ba je zo mu na brega na abdi khara pharaga aduga mai nga sagi masada anaba we Lyme disease ki na ba mayam do adu da kitang phapa dong na mung tawreba aduga humni subadai di masi masaje yang gare ni yang aga nga sagi khoi na chikpagi kanu do amata phau de duga ma nga sagi Lyme disease mangonda na ba koi kanu to ba joint pain to ba makok chikpa de le hau to na masa nit na khot na masa ga son ba do masa loi phagali na humni subadadi and man haise asumai na ai koi na matung da haksang jam tina yang aga nungai sini adagi elize kai nuni na ma se chingna da na internet ta change do ga man hang to kan da bee sting ga Lyme disease ki matang sa ma se research to go hore ada elina kai no ma phangani ko 1997 da Australia gi mafam ma da moina study ma to gi study da moina haije ki khaing khoi gi na chikpa khoi na chikpa natraga waps ko koi kano haining thau bra ka do ma khara chawbom lei do khoi ma adu jing da gi moi gi jai sida active ingredient nam yawe ba moi gi moina chikpa sida moi gi uji ki mahu sida yawba ingredient sina kayam na powerful oi gi haiba sida masai gi Lyme disease na ri ba bacteria se asi se hatokpa ngame ba adubu asi se kanambong na research tawrude hedi kanambok ta patient amata da moina tawrude kaigino haibada medically it's unethical ko anmi naraga amna critically ore na lai ba me da khoi bum ma thajan bai je khoi mapum ma haidi pura ma gi group ama b hypes ma thajan laga chik pa hai je amna unethical ni medically kano sida aduduna adugi study do makha ta na research tawbide but phadi phai haiba ma sima khangawre eli gi case di mangonda kanambung na khoi thajamana te ma di it happens naturally mathanda khoi duna la agmona chi aga mana test or matung da Lyme disease u leira maroi sigi b jingjina chikpada gi ma je literally ma gi life se save tore sigi matung da gi di elisna b attack ki matung da gi hojik ma je leading advocate for b venom hai haidi studies tawduna v venom gi matang da studies tawduna khotana duga Lyme disease gumba treatment tawgi aduga ma je hojik top 500 fortune company corporations inga pullaga over 25 experiment tori hoi tick borne infection haidi saina tick makhan na bug ku mana chik pada khopada lai kano se laing bagi adagi laina musigi research tawraga hojik ma yam thina mai pak pa nupi ma habido oiraga lai
Ani suba wari sina Pakistan da thokiba wari ne angang machimanau nupam cha machimanau chahi 32 suba Soeb kawbamga aduga chahi mapan suba Abdul Rashid kawba angang moi ani ngunda thokdoi ne moi ani se kanu adum normally dum angang fit healthy angang ne aduga moina leiba mafam sina miyan kundi haye balochi Pakistan da leiba ada angang ani se adum nupa apto moi dugi dai gi angang sing siga dum sana dana kotana dum healthy active fit oi ba angang ne dubu moi se numita baga moi na thodo na ta thoeba aduga moi ani na dum sana base mama na basing na sana ram mo khalo ama toro mo kholo mo ado ayuk ta gi kai mo to sana ra ga nungdang wai mo sala paise numit na taram dai numit ta dre ngai gi hai tare numit ta ba ya de moi se numit taram dai gi sida dum khoi gi nung sa da gi yeng dana ade machi manau je yeng na do ne si sanga sira ya gi dra re mayam basina bini manga ya gi ni ka hai ra mu lai thaba adu maina tau do ni aduga he numit ta do re hai ba ga moi ani je kari mo hai ram dana mo na sana ri mi ba mama na ba jing oi jenu kai tno ma chatam janu mela yeng ba chat po gi ra alai khura ma chakera kot kera numit ek ta do re hai de moi ani je ko tan na ma yum de chen sala ga mi yum de ta lai ada me gi tanga ma 2016 se seda moi ni se mama na basing duga football sana ra ga lei sana basida football si am nungai mandana matam je kitang moi je kanu ta hogdre track ta hogdre adai sida manau pa sina Abdul jina khanging khalak pasida numit se almost ta du gi tawle me adagi mana mayam basida kauraga soyep sida kauraga yengna badagi di soyep si jo pakhat me mana sap yungaga lao haramaga kaim haram dana manau pa ji gi makhut se pairaga hotana yum ji da mayum je kanu tawre chela aga na mai moi na hek mayum gi thonggan moi gi sumang je yaubaga numit se ta gre ta basida ani tan nang na ba imung na chensan bani adu bunga mahode soyep se potrop long na taraga ma se kai buk lieng de chap ting lei gre adagi manau nu pa jina mayam ba se ke kan gadra haira kan da bi da mayam ba se ka la ga mai ka la sangaga mai phagung no ga ma so potrop long na taraga lei gre aduga soyep sina magi moi mangkono se thonggan sida kamaina mayum gi thonggan sida kamaina ram ge haibsida yum jang bagi thong jani ko ram ge haibsida masam ko loi chap chap ting doi ni ko ting ga maya se kra chi aga mami ching ro khana ga masa se chap ting ga lai doi ni ad uppa ni go lai se aduga se moina Abdul ju se manau pa ju phabung da du maina tar ga mamai ma ko ona ga phabung du pura ka khat pangam da ga phabung da ko ko ne moina tar ri se collapse so ri se adagi mapa jina nga tak na thok lai di mapa ji thok le mapa ji thok ga mapa jina dum ka du soyep to pambire ga mai gi phabung da pura ga tum hale adagi Abdul ju kano da phajana mamai makok to mon bi ga phajana phayup susan bi ga thamme sigi nungdang hek orak pa ga moi ani gi collapse so se this is normal happening in their house moi mayum da dum to ra thabak ni adu na numin hek tarak pa ga maina angang ani se collapse so ani do phabung da do man changhal ani adu mapa do mama moi nai chai ka cha ba loi ra ga atomba masulai atomba tu di kem taw de nungdang da adu main taw ra ga moi gi everyday scenario ni haitam ni moi mayum se da sigi hek nungan ba me gi tang ani 2016 se sigi ayok sida khoi kano mayam car convoy moi car gi convoy ma laktoi ni sigi mafam moi gi soyep ka kano ga Abdul gi moi gi village da moi khungang sida lakpa ne kana no haibis da khoi gi scientist mayam doctor mayam aduju Pakistan gi Pakistan's Institute of Medical Sciences hai ko asidagi lakpane moi sina asigi angang jigi nightly visa da spina nungdang numit ek ta baga smaina paralyzed over khadi paralysis oiba collapse over sije de chap chap tinga leba khopa se tab dagi angang sigi matang da thijan bagi la ine ba scientist sing dana lakpa se ayuk ta lakpani adu dana moina lakpa matam da di nungsa thu obanina soyep ka Abdul ga du di just angang ama wena normally adum sana dana normal oina ko chin dana wa angang dana khotana tawraga moi se uraga lei kai guma moina nungdang da la amaga di ngasai gi soyep ka Abdul gi condition do uga da bani do moina ayuk ta la amnina sai gi angang sing do normal oina uramina moi su kai haido nang khangde adubu angang sing do gi vitals in laudana khotana mai gi moi gi movement kamaina masa kamaina balance kamaina tawi kholi adugumba urine test stool test adugumba laudana khotana tawraga papan haise si ayung nungin da di karimbu tawde normal ni dubu nungdang da ne ta moina collapse so rise aduna nungdang do ngai biona ada moi hiji village ki mi sing jina angang sing jina moi se solar boy se na ko bi ba kai gino da
nungsa tho kanda khata da ni mana moi ani jina active oi je numit ek ta ge baga moi ani je pura out ne adu dana mayam sina nung da ayuk nung den da solar ali nungsa tho kanda da lai bani na haina moi je solar boy kawi adu ga moi du lai ba gaw hi mi sing du na uri ne haide smaina nungti nungdang tawraga kholaga haina collapse or lai khole je ada ahamba da mayam sing du na necessarily moi haide thaja da bado ali angang ani sina attention seek tok dogi toxinary ni moi ani na tawri ni kaina khara na mu haibi adagi di khara mana amuk kaino tawri ni mapa sina smaina medical na re khole hairaga paisa lawthok na ba tawri ni kholi ni government dagi kaina ka khara haibi ada mapa ngasai gi abdul ga soeb gi mapan hai se ai gi isa da thokuni ma ai deny taw man deny lo tawri moi ngang sing je angang ni toxina banati ai de nungti gi tawri ai ur ba pot ni khopani aina thengna jari ni adun angang ani sina smaina fake to banati ade mathakta paisa ai siki mo phangdri ai oina mana doctor oina chat na laying bagi koi pupuri ni ai gi oina yum lam macha pe pam le jaram du so yolaga angang ani se laying ni kholi ni na mana pura maya na ngang sing mana refuse so be moi dai mi sing dina moi je nokna birabne scientist sing duna mapa ga wari sare mapa duna loina mak explain tawre sini duni na adagi mo abdul ga soeb ka mo wari sare ado soeb du moi hai je kari moina tawri je kari no de khangre ai de ayuk tala abnina moi do nungdang gom bangai bana tana kaimbo je moi atopa test nung taw sing du de urine de gi num normal la e kaimbo abnormal gi kainom bo yaw de de gi moi stool du zu yenge it was normal moi gi blood report yenge it was normal moi gi movement moi gi balance ki masa gi yenge loina mag normal oi adegi nungdang moi da moi sele no numita ba hore scientist sing du moi yenga le ni ko observe to le ni he numita gi baga sai abdul ga soe pa chap tingnaga masa makhut ani sai phajala chap tingnaga lei thokare moi they were paralysis moi pura paralysis oram ni ko kari bo paralyzed oraga moi je leirabani hadi lieng mo khopa kai bo ngamdrabani wa ngang badegi magdayo mami che abdul je mami che ngong ngam bo ongkha kale soe na mami se usan gale hai aduga scientist sing jina yenga le ni angang ani se nungdang duma whole night duma adumai moi sagi rigid oiba chap tingaga aduga masaga linga da ba khota ba paralyze oroga leibido adumai na dum leibasida moi scientist sing jina moi gi makhong makhuche linge na tawbajani da kamai toino na da moi makhong makhuche linge tawbasida makhong makhuk che aduki matik chap tingaga leibai tare mi do gi rigor mortis la pai type da mi sira kanda sapting mo do type da tawroga moi na thike tawbasi makhong ga makhuk je lai thok le sin tawgi tawbasi ngam noi ni ba adoki matik angang ani do gi body jing chap ting le gi bagi moi na phanem honare do moi haije angang ani sina di moi ani di sai na kono to roga sai na mami uchala chap ting ga paralysis ora le gram ne ado kar mai na moi na makhung makhuti control to ngam moi khoi na suk yam na honai je do suk ngam dri moi je phanem honare me le moi na angang moi makhung makhuti ene to ro sena to roga nungdang hing mi chu ma sai gi kono do na scientist sing do na monitor to roga le nunga lakpagi matam sida soeb ka abdul ga je mami fazana pangthore nung sai tholok pa ni ko mami pangthora ani aduga hagula ni phabung dei hagula ga they back to normal when I say normally chana dana khotana active oi ba khotpa normal way gi cha ba thakpa kai ki nok tana khotna to bu se scientist sing baffle ore ba they were like no way angang ani sna simoina si je fake to ba su oi oi roi moina kai guma nungdang chupa ma moina fake to bai je oi su oi roi si je moina thoi is am real oi ba pot ni adu bu moina hai je moina fake oi roi angang sing duna tawri ba sing do sing mani moida kainom ri thoe adu kari no khang de kai no da moina sai gi urine sample adagi di moi adu gi kai no am blood sample adagi balance coordination adu kai du gi mo do loina mag normal oi do moi hai je according to the report angang ani suji nungdin da haina nungsa tholokpada moi ani active oi se so mai lai haidi leiba healthy angang ani ni adubu moi ani da nungdang da tho ise kari no haibadi koi haiba ngamdare we need further studies and haraga mapa da hai se moi je karimbo diagnose sobudi ngamdre they should be healthy aduga kai haidino khangre hai dugano sinju please scientist sinju upai lai tamni moi adu haira maga chat khari scientist sindu na hamra de ko jiki gaw sida la ga abdul ga soeb ka je moi gi
observe tawba treatment tawna hanai je mapa sina atopa su scientist doctor mayam tawrabani doctor mathang mathang puduna khotana la yenga bani doctor jingna yengba ya ba yenge moigi neuro doctor da yenge moina hisi kaimuk tawde adagi di amada mu yenge kaimuk tawde amada yenge kaim tawde mapa sina hai je ai gi icha ni sina nungdang numidi ek ta ba thoi se kai no si da dem ta khangan biyo na hai ba se kan ha bo na khanga moiba ado sai scientist na la amaga mapa da kari haidoi no di khangdre angang sing da thoi ji di thoi but report ki matung ni di moi normal hai bas mapa je it was no surprise mapa na hai je I understand na hai moi gi manak ki anakpa doctor sing jina hai je angang ani se am thina rare illness ama nai adu da na moi ani illness na moi si je extremely ko ya wa ba hai tare ne nung sa thokpa khara le ra kan da ya wa ga numi ta ba ngai ba ngam da na hekta wan thabani hai adubu mapa duna thajade kai gino da doctor sing duna hai je abdul ga soyeb ko do yam thina wa bani numi taram haidi numi de tar pa ka wa man na wan thari ni haidi moi gi sai gi kano toriba collapse toriba paralyze toriba kano se wa man nan toini hai bisi mapa hai je noi khnoi na u da toi noi na khang da toi ni ani sina wa ba khop ka em tawde sana daga numi ek taram dai sida ni moi ani mo pot na yum chela kani they will have full of energy aduga loina mak phagani aduga just no min hekta ki baga moi ani gi sigi phibam jasi oini na adu moi dai doctor sing du kari hai du no khangdare adagi moi dai gi gaw moi du lai ba moi gi village ki moi gaw gi mi sing jina angang se smaina lai changye lai tongye adu na ni kholi ni adu na moi gi masjid ta puraga moi gi kano da moi gi priest hai gadra masjid ta lai ba adu da puraga moi gi leader du da moi kari kau no ai khang dum kano ma hai ben ne mola bra I don't know I'm so sorry mayam khangale dem thabiro moi gi kano gi muslim gi masjid ta laiba hando ai lai kano gi koi gi dam hindi da har kano da koina khangba lon da har ga na pandit ai tham ni ko adu da chala puraga moi da smaina lai tan thok halo kholo do ga phani khot ni na mapa ji su leng ba ya ba yeng ga upai rak tam ni na jigi masjid moi manaki masjid ta pura lai puraga sagi nupa jina moi gi ahan jina angang ji ta pairaga moi gi kano se wa hong gi matu je paira patra kan ni makok ta un toroga haing sagi ahan na so hairi se moi gi masjid ki mi do na so hairi se angang ani se lai tong bai ni lai khoi gi evil spirit na angang ani ji gi soul se lau gra bani do na ni mona sumain tori se kole ne na lai khoram mi je lai yam khoram ma ka su angang ani se sigi nungdang he yaw ro pa ga ma kano sap ting lai bi paralyze soy bze sigi super padre sigi angang sigi medical ki smain tawre khole na moi gi scientist ke lakhri je sagi pakistan gi institute of medical kano sida science ki da lakhri je adu ki tha moi na laptop ba mi gi mamang tha ma wali ngai da april 2016 sida mayam na moi gi gaw ge dai gi mi sing na mathang pau tam na pa sida sida news channel amada pau sla ka doi ne news channel se pakistan gi am chauba news channel amane ada moina sigi pau ge ta pasida yam thin angak ngai oi khole adana angang sigi condition je kamai toi no haina documentary ma number lak ba moi sigi ma pham jada ba ka do ga jaga se number lak pasida mama mapa adagi di angang ani gi interview lo ba khoba to bagi channel se da broadcast to base millions of people in pakistan no ko yeng ba sida sigi marak sida Pakistan gi yam renowned oiba doctor ama lei Dr. Javed Akram haina masina kano gi sigi vice chancellor of Pakistan Institute of Medical Science ki oiba ada mana sigi je ubdagi ni mana tabdagi ni ba mana scientist sing je thagri je ri chatlaga nei angang kamain tori no kholi no let's figure it out ai si je spinal news se aure khole I'm very intrigued kari no so yam khangning ni chatlo na mana adugi ni ba moina adugi tha ma loraga team malai se scientist sing do ngasai gi angang sing do check tawra hale khole do ga Dr. Javed ka moi je wari sar moi conference ore ba hai je angang sing do kari imbo sumaina problem laite khote do moina video number khotpa adagi moina monitor to bokpa mem do Dr. Javed ta pire result sing do sini na ada Dr. Javed se makok se khole di kari nu mana moi je ngang thina Mong de angnak do hari I have never heard this kind of condition ma sigumba condition de ipunchi tadri aina sukuina doctor orak na lera pasida sung tadri sini Dr. Javed sina hoi parene sigi kaimbo phangdraga su moi study sidi continue tawraga leirasi karino haibado check in tawraga adum angang jingi manakta dum chatana khotana moi gi sample nungpal logbo khoppa tawsi khose na dum hairaga leira kanda sahi ma leira kanda
sahi hadi moina sai la am sahi matung 2017 gi May sida Dr. Javed sina figure out tawrani ba moi and moi de lai ba problem se kari no ha ba se ai khangin aduga sigi solution su lai re na Dr. Javed sina mana figure out tawri ba ama sung mana phangi ba solution se si je tawna bo hana ba experiment khara run taw dia de angang dugi mayum da moi de taw ya roi moi de hojiki moi gi Pakistan gi medical institute se sida pora kada bani hena soyeb ka Abdul ga se Dr. Javed sina moi gi institute da pa hela ni pura la ani makhata na sari dong na ba sigi institute lai sina Islamabad ta lai bani hai ha ba lak pagi nungdang sida Dr. Javed sina nupa angang ani se tapna gyan manga aga mai ngasai gi paralysis oi bagi condition je chang ba hawra pa se simana ying doi ni yingaga moi as soon as moi ani je saina khak law na tawraga lep ki dore na di paralysis gi dore na khang matam sida Dr. Javed sina moi ani sida pil amam pi raga moi ni mami uchalan rani aduga minute ni phu la kanda angang ani mami se phatong phaktora ga nokle eni hai ama su hagulaga mayam da mu yeng ama du manau pa da yeng ga no ga ledi soyeb ka sina mai ma khong thangkat laga manga ka je nom da na khotana da gi di Abdul du mu khut ka sanga lenga ga moi di mapun si sida nungdang sida hagulaga adu maina tawba haiba se amok phoba thengna drimni aduga minute kun matung ledi nga sai gi angang ani do nok tana chung dana jok to harau dana and they were like so excited I am tin excited over do nung dang da koi je smaina hagole na hangai di punsi ga pangam da ne koi hagole nung dang da le kai na ka pan ga chung dana harau dana doctor da ga konsen dana khotna angang ani je lure ba harau da Dr. Javed ka magi team jina discover tori je very strange mutation ko yam rare oi ba ama su yam strange mutation ama phamye ba Abdul ga soyeb ka sida akoi gi brain se naturally am kai kai no chemical me produce tawe hadi akoi je ling na ba or bodies in je keep running tong na ba ko ma do no sigi chemical marak sida dopamine ko ba chemical ma yawe sigi dopamine jina kai doge habista mayam dopamine je to pa mayam tawi ko kai gi body sida adu bu ma gi main ama mana yam na main na thabak taw ba se muscle control se dopamine jina tawe ba masagi Dr. Javed na angang ani sida discover tori ba mutation je kamain tawge haiba sida angang ani gi gene sina mistakenly go dopamine je nungsa gi mangan loi gare haiba ga shut off torga produce taw deba mukhana dopamine je adu duna ngasagi dopamine do produce taw dramina muscle movement sing do loina mag ya dramina angang ani makse totally paralyzed oini ba sigi mutation je moin have a series of complex genetic mistakes ai abere genes amaga punba or khoi hairaga na gotra punba da luhong anu khokanu ka haiba dungma yek thoi ka haise khoi gi genes to punba gi ni akhoi ahalama na thaina hainar me je adumaina moi gi ju genes amaga pulap de gi mutation tawraga karmaina tawi no de khangmangam de but it's a mutation ne adumaina mutate tawraga dopamine je produce to bangam da baini ba angang ani do tumdra maksu moi gi brain do ka inbox shut down to so mamit mana de gi pulap sap tinga lai do moina tum de gyan dare haraga su moi gi muscle movement muscle ai loina maksure kano da gi mit da gi khop da gi just hor hon bangam ba khatani ngasai gi angang jing na karino kamaina figure out hai kamaina pharino hai base ngasai Dr. Javed na piri ba hidak ma pil ma pi gi do guli ma pi gi do adu gi guli do dopamine gi guli ne ba atopa kashu nati sigi dopamine gi pil je pira bani na mai gi body se da dopamine do ya holaga thogla abani na ngasai angang ayin den sap tingam do dopamine do yauradi body movement loina magling ba khopal loina ngam abani na it got cured ngasai gi angang jing na paralysis or mado jiki dopamine do yaurami na oidre Dr. Javed ka mai gi team na sigi laina se amna maming chakhi hai do gam thina jo UN da gazam pukhat ki male hadi world gi one of the rare oiba world gi rare oiba laina ni do ga moina leying mangam gare na ado sigi matung da gi di kanoga Abdul ga soyeb ka jesu dopamine gi hidak se dum chara ga hujik they are living a normal life adi mayam ai gi wari se site loisin jarage mayam na gi wari se nungar ga di like to view share to view subscribe to view mathangi wari dong thenarasi ko bye